n'umukino twateguye kugira abandi bakinnyi bataronse umwanya gukina muri CAF nabo nyene bashobora kuronka umwanya wo gukina. Nico gituma mwabonye ko ekipe yahindutse novuga n'ijana kwijana kuko mu bakinnyi bakinye CAF imikino myinshi n'abakinnyi bakeya cyane, n'abakinnyi batatu novuga eritatu Muhoza na DJ, abandi urabona ko batakinye imikino myinshi. Rero ni match twateguye kugira dushobore guha umwanya abandi bakinyi kugira nabo bashobore kuja muri competition babe bameze bari kuri ritme imwe nk'iyabandi. Wakinishije imoso ndagaruka kuri cya kibazo cyanjye. Eritatu ibisubwa mbere bikoze wenda andi ma equipe bahuye babidefandaga ariko atsinze corner yijyanamo. Iriya mipira yo wavuga wiki noneho uyu munsi byamuhiriye avamo n'igitego. Iriya kona ngiye naganire na Eritatu iriya azi gutera kona cyane. Eritatu ni umukinnyi uzi gutera kona, azi gukaraga baro kandi umupira ufite n'imbaraga. Ukuntu abonye Eritatu n'imiterekano n'amakufra nawe aragerageza. So ntabwo rero kuri ngiye bintunguye ko Eritatu yaba bintunguye kuba yatsindira kona ko n'ubusanzwe n'umukinnyi uzi gukavinga baro. Turi kumwe kandi twakiriye umutoza Haringingo Francis Christian, umutoza utsinze ibitego 3 ku busa muri uyu mukino wa gicuti wakinaga na Masare. N'umukino kubera iki? N'umukino ukuyemo iki? Ejo yari deadline gutanga urutonde muri CAF. Rayon Sport yatanze abakinnyi bangahe? Yararangiye n'ubundi nabo mwatangaje, nta wundi mwongeyemo wenda nyuma? Mubo twatangaje nta wundi twongeyemo kiretse uwaza nyuma, ariko mubo dufise mubo twatangaje nibo twatanze, nta wundi mukinyi twongeye mwo ku munota wa nyuma. Uwatara Mohamed Defenseur ndetse na Haringingo baratangira imyitozo ryari muri Rayon Sport? Nibaza yuko iki cyumweru bazoba bari mu myitozo kuko bose barashika muri no misi muri dutangura. Nibaza yuko nko muri Super Coupe ibaye kwa gatandatu cya ku cyumweru mushobora kubabona. Hari undi mukino wa gicuti cyangwa indi mikino ya gicuti uteganya imbere? Irahari. Nk'iyihe? Nibaza ko kwa gatatu dushaka gukina umukino wa gicuti na ekipe yo muri Sudani. Muri weekend tudakinye Super Coupe tuzoronderamwo match. Nibaza yuko imbere yuko tugenda hariya dushobora gukina match zibiri kugira abakinyi bose bagume bameze neza. Ekipe ya Masare yakubereye igipimo cyiza kuko ari nushaka kuvuga ngo yatsinzwe na Gorira, yatsinzwe na APR, nta kipe nimwe yarinjiza igitego, ni ikipe iri hasi. Yakubereye igipimo cyiza. Hari n'abavuga bati kubera iki Haringingo avuye muri CAF yitwaye agahita agaruka kuri Matare, ikipe yabaye ya 14 mu makipe 18 muri championnat ya Kenya, kuki atagiye ku rundi rwego ruri hejuru? Nibaza yuko objectif yi match kwa ruguha umwanya abakinyi batashoboye kuronka umwanya muri CAF yo gukina. Ntiyari match novuga twariko turondera competition cyane turiko turondera kuraba ivyo dukora, kwa ruguha umwanya abakinyi bataronse umwanya muri CAF kugira bashobore gukina, bashobore kuronka umwanya bo kwigaragaza nabo. Umutoza turabashimiye kandi amahirwe masa. Umutoza Haringingo Christian avuze ku bakinnyi be, agarutse ku byo wavugaga impamvu yateguye uyu mukino, nyamara abantu bumva ko Masara United ari ikipe iri hasi cyangwa se urwego rwayo rutangana n'urwandi ma ekipe Rayon Sport yari yakinnye nayo, hanyuma n'indi mikino ya gicuti nayo ateganya mu bihe biri imbere. Avuze na CAF Confederation Cup bagiye kwitabira. Iyi Rayon Sport abasimbura babonye, abakinnyi babanzagamo urabazi, yatomboye ikipe ya Pante Sportive Dunde yo muri Cameroon. Mu gihe yakomeza kuri round ya kabiri ifite Black Bulls muri Mozambique cyangwa ikipe yo muri Comoros. Ni Rayon Sport iri ku rwego rwo kuba yagera mu matsinda nka cya gihe cyanyu mwagezeyo?
Iyi Rayon Sport nabonye muri Sekafa uburyo yakinnye, ni Rayon Sport yatanze icyizere kuko yahuye n'amakipe akomeye, ibintu byari byarananiranye, byari byarananiye ayandi makipe, so kuba baragitwaye Sekafa bagiye bafite ziriya forme n'izindi ekipe, ndabona iriya ekipe batomboye ntabwo ari ekipe ikomeye, ni ekipe ubona ko itari ku rwego ruri hejuru rutuma yenda rurenze rwa Rayon Sport, ni urwego iri ku rwego nk'urwa Rayon Sport cyangwa Rayon Sport ikaba iri no hejuru yayo. So Rayon Sport yanayikuyemo ndumva ari 2015 gutyo, njyewe ndaha amahirwe Rayon Sport kuba yakuramira ekipe, n'inzira irimo ntabwo ari inzira igoranye kuba itajya mu matsinda. Rutanga Eric, reka ngushimire nkwifurize gukomeza kugira weekend nziza ndetse no kuzatangira ikindi cyumweru tuzatangira ku munsi w'ejo kizakubera igihire. Murakoze cyane FM. Reka namwe mwadukurikiye tubashimire, ubwo ibigendanye n'imyiteguro yose n'indi mikino ya gicuti ndetse n'uyu mukino uko mwawukurikiranye kuri Rayon Plus, mbashimire. Hanyuma mbabwire ko nabatariyandikisha cyangwa se abataragira account kuri Rayon Plus mwanyarukira kuri wa3.rayon+rawa, ubundi mukagira account mukazamukurikira ibikorwa byinshi bya Rayon Sport ndetse birimo match nk'izi ngizi. Mwakoze cyane, mukomeze mugire weekend nziza. Abahungu bakiri batoya no mu myaka 2 iri imbere bazaba bagikina